hadian ka Shaolin Shop haka klam lumpy skin disease bat African swine flu yeki masih bat kisnyang kat bayi ki dok kapat lasyam bakadon ka jingtap dawai formalin bat kini ki daw baro kalawan ra ya ka jinghiar haka yodi do masih namar ki patba ki ting ya kini ki jingpang kumta nagaliang ukaro news ulalet ban kendo ya kini ki nong od do masih do snyang bat do kha ban yo jingtip halor ka do ka baki di menta bat ka jinglong jingman jong ka yodi do hadian ka jingmi ki khubor badon jingpang ki masi ki snyang bat ka jingdon ka dawai formalin haki do kha nakaliang kinong od do kilapen pau baki da jit bahashwai ki snyang bat masi shwa ban syo do ki da pentik naru baki ne ki mrat kim don kino ki dak kishin ha ka ba ki don ya ki te ki jing shitom kat bana kaliang kinong di dok kha kilaya thu baki thet iki dok kha ki banaki pung ki banang ne na jan bat ki baklem dawai kinong di do ki ong ru baki buro mi kinong bam ru kim kwa ban ai da ka bas niu sha ki pat ba kayong long sure baba entah yo ajen jar baha menta kayo pe ngesim menem setiap tang san kilo ro kapat dire nang di tangar kilo nadu setiap adu tetap por la jen lai beji Nuswa tadi si senduk netam ne don badi dunaro lai kilo ro ke khaba ini kam yadihi namar kidukan ki babam kam yabam ong khaba Kem tak hari te kidukan ru ki kamduna bandi kinong bam ru kamduna kliating ru artat ba tu khubaro don briu surya bandi kawan piet yang ni suya di gumne ten syong gumno wen sim hari tu tuna salat ta pen don briu surya kliating ru briu ban bam tak sibun speaker tak sibun speak baba pet ngin dun ngan pet dio tang sir ngan bam dai ngalai sukmin ti tang nani ngan belah yang pendap hayeng ngan ba kham tam ba yaduk nim don ka kam kan ono kam ti tang ti tang nang ni mo ip ri weng phau jaw sur ke hiladu ti ba ban ayu pli de khaba tingi la jenjar se hari tingi mak penyaj tang 10 kilo sil mak penyaj adu nanong ba Tingin suben se kin baba ba laj badu ba mo yo ni kalau tak kilo sudi la kadi yo tangi kau kilo sudi la kadi banse kayo hi nandu sinyo bla adep bang lahir per warga kilik bru la ting de ban tido warga umpang masih masih warga pang hi tang balong ngi bar ki no odong ngim ba pang ta ti ba bahai jana sinyo bla adep te hadu mta kayo lahir Keteng kado besar selong sumber habret kado dong ngi mta ngi mesti habret itu do besar tengiru giba trikam odong la dunong sepalat wargi masih barem ado meladira tahi long ba e hani gi masi hani long ba e te gi bapang kita masi e gi we arma e pat long thit gi masi ba ba ki ba long do long gi te masi bapang da mana ban thit ta gi bapang da ira sulia e sebentin thit gi ba ba ban do ba long do se ha gi ba e bapang we ar dum tu artinya e gi mat nasional reperteda ibun mi thit lokal na tu dapat lapar gitu od ini dong od ibu bahai derba od mam dari ba dia mintura od hira ding kita ibanani itu yo itu yo od ini marmana teh warna bar minggu air dapat ketanggi lokal nane tentang dah hap handukan ro Romeo Mesir nanti itu hang dia masih lawan ya kata teh tak sibun marwam kini kira lokal de manwar jingjar idunar kok gitu lagi ni dan skawero kador wa kamrem de margi salan teto kalau ngundang kamdunan kita kador nong jadi nong nodon den sai kini lokal le cubu hit ke lai spa vidi vila arpo lai spa lai po kini nong tang spa arpo cubu ita salan nang yo telepon kalau im sibut gini tes kawero jingjar manuat jika jalan pindi di sini di argetun betul argetun ini kalau pindi 10 kilo katsan kilo
Namar ginong tir pli customer gimla tir namar ga iu ka kalau rem gapi kata ko tak bah yang ya kata lagi ka bah kemana ke ini cem ge bang tak bah sibun ya bam gede ya hai pendiang hai yang sermi semin dia sibun ya kita incar ho menio namar kumong keren menem ane po mau jelajmi filatif hi guna bahagi jing mi ini kalau tentang hap lewat ke gipung bedon kendong serat tentang kimi yakut itu gitrepung ki ikut arpo gilo 30 kilo ong to Henry derlatong ka dok ka don tekatan kilo 10 kilo ka daw pe ikat kena gayo Henry ini baru ko dap gitu kamo dan betang di dok kalakal pi bun gi bakang li bun bom yo ra la ban pendap yang kem ding yara cibun